Класен съперник Фенербахче. Ние сме доволни, че имаме възможността да играем срещу такъв отбор и срещу такива футболисти, за да видим и нашата класа до каква степен и какви подобрения трябва да направим. Gerçekten Fenerbahçe çok klas ve güçlü bir takım. Bizim için bir Fenerbahçe takımıyla oynamak bizim için bir memnuniyet, bir gurur diye söyleyebilirim. Onlarla oynamak bizim klasımızı da ölçmek için harika bir. Както казах вече, Фенербахче е един много класен отбор. Мисля, че Лудогорец се представи игрово добре в Истанбул и имахме индивидуални грешки. Тук ще се опитаме тези индивидуални грешки да ги нямаме. İstanbul'daki sakatlanmış olan stoper oyuncumuz tabii bu maçta yer almayacak. Kendisi iyi, takımda antrenmanlara çıkıyor fakat onu tabii korumak amacıyla oynatmayacağız. Ludogorets maçına gelirsek, İstanbul'daki maça gelirsek tabii birçok kendi hatalarımız oldu fakat iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum ve o hataları bu maç yapmayacağız. Отново един такъв добър матч и да извлечеме оптималното, което можем. Her şeye rağmen biz bizim oyunumuzu oynayacağız. Elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışacağız. Извлечеме предимство. Знаеме класата на Фенербахче, но въпреки всичко вие знаете, че това е футбол и ние, пак повтарям, ще се опитаме да извлечеме оптималното от този матч. Tabii söylediğim gibi Fenerbahçe gerçekten klas bir takım. Şu anda grupta lider durumdalar fakat biz söylediğimiz gibi en iyi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. И знаеме, че наистина това е последен шанс и аз искам ние да ни го загубим. Само иска да превеждат на турски, ще ги преведа. Добре. Репортера попита, че сме очаквали равен. На турски да. Medyanın sorduğu soru şu. İstanbul'da Ludogorets bir beraberlik bekliyormuş. Fakat bu beraberlik olmadığı için şu anda bölgeler önce bu son şansımız olarak değerlendirdi. Bu maç bizim son şansımız olabilir. Старши треньор ще реши дали утре ще взема участие в матча. Аз съм готов на 100%. Ако треньор реши да играе, ще дам всичко от себе си, да помогна на отбора, за да постигнем добър резултат. Metelete sorulan soru, yarın için kendini hazır hissediyor mu ve oyunda yer alacak mı? Tabii ki de onun yanıtı, yarın oyunda olup olmayacağımı hoca karar verecek. Yalnız ben kendimi %100 hazır hissediyorum. Чувствам се много добре. Целият отбор ме прие по най-добрия начин, по който очаквах. Очакванията ми утре, наистина, както господин Дермеджиев каза, изправяме се с един много добър отбор. Играхме вече един път с тях. Мисля, че се представихме на доста добро ниво. Имахме доста положения, така че надявам се утре с една добра игра, ако може да вземем максимум от точките, ще бъдем много щастливи и да може да продължим битката за класиране по-напред, да излезем от групите. Sorulan soru, ilk önce Ludogorets'i kendisini nasıl hissediyor? Tabii yeni transferlerden biri olduğu için. O da kendini, Ludogorets takımı onu tamamen kabullenmiş durumda ve kendini çok iyi hissediyormuş. Yarınki maça gelecek olursak, İstanbul'da birçok pozisyon yarattık. Yarın da tabii söylediğimiz gibi Fenerbahçe çok güçlü, çok iyi bir takım ve yarın elimizden geleni yapacağız ve en iyi skoru, en iyi sonuçları almaya çalışacağız.